د گشکرن و پیشوبرنا یان جی پاراستنا زمان کردی دا بکن دست پیک است خوازم اندامن پانالا افرو که دمن یاسین هرچنده هر چار اندام گلک برنیاسن و بسپورن بوارن جدادا لیست خوازم جلای دست راست دست پی بکم هل بزوان نافدار کرد مامستا مایا طیب اروسا هنرمند سترامبیش جباکور کردستان مامستا نظامتین آرچ لایمن چپیجی سینما کارو رخنگر مامستا هوراس محمد جباجار سلیمانیه هر وصا زمان زانو مامستای زانینگه دکتر عبدالسلام نجم الدین افریکل گلمنه بار هر الویره د چارچوبه فیلم فستیوالا دهوکه دا ما باس لچوانیا کار اینانا زمان کردی د سینمای دا کر واتا ام پیدویب زمانه که پتی و یزانستینه د بیاون هنری دا تایبت د سینمای دا یان جی گرنگه ام زمانه که کتواری یعنی نزیکتر هم جبو بینران هم جیجا اکتر و سینما کاران بخو کار بینین بوچونن جدا هبون بوچونا گشتی جی سروی چنده پرانی ریک هفتن کو داکو هست و دربرینا هنری نهیتش دزدان بدویه او زمان دا ناف هنر دا بیتا کار اینان یه سنوردار کری نبید یه دست کرد نبید و کتوار ملت ما و یه هر وصاین وان بابتن کد سینمای دا تینا باس کرن نزیکی بید افصاله ام تخازین باس لوی چنده بکن ارب کار اینرن زمانی جچاره نویس زمانی برپرسن یان تن زمان زانو بلکو دست حالات جی برپرسن دوی چارچوبه دا ام تخازین باس لرول سینمای و کار اینر زمانی بکن تایبت جیج برکود سینمای دا زمان پشککا گلکا مزن و یا گرنگ هر وکی همی بیاون چاند و روشنبیریه بخواد گیرید گر سینمای برپرسیاری دچار نویس زمانی دا یان ده بواجوه پاراستنا وی دا نبید دشت چرول کرید دا کو اف پیش و برنه بید از دست بکت خازم درفته کت بکت بدم اندام پانالی هر یک بگشتی باس لروشا نها یا گشتی یا زمان کردی بکت پشتی هنگیجی دم بسیار هبن اند بسیار دست نشان کری بو هر اندامه کی دل دیف داجی درفته بهوین برز دین کو بسیارن خو آرسته بکن سر وان رون کرنن اندامن پانالی داین تازم وقتی تال جدست راست دست بکم مامستا مایا طیب بوچوناتا لسر روشن نهای زمان کردی فرمو یعنی سپاس این همی بخیرات سرچاوه تو زمین وقتی ام بحثا زمانید که این ام بحثا نکلوری بحثا زمان دایک که این یم شبکه گشتی هکه ام بین سر زمانی اف حسارا ام سردجین دیزی که 4.7 میلیارد ساله که اف حسارا هیا لی ام مروف تیدا بری ما گلا مروف بونور هبون ام مروف تیدا حتی نکه بجن جنسي ما باب قالت ما 2 مليون سال يعني ام قالت نينا سربي هساري 2 مليون سال جدا اكتو 2 مليون برامبر 5 مليار بكي چنينه يعني بس 2 مليون جدا اف 100,000 سال مروف بزمان كدين يعني مروفت بشيه اوجی وکی همی بونورد دی و جانورد دی ناوگینه که لیکته گهشنه هی بس نه هات بو آست زمانی زمان راسته اف زمان امجی تاقوین ناوگینه که لیکته گهشتنه بس زمان ما
اف شیوه زمانی کل دف مروفا هیل دف هیچ بنورکی دینینا سر و حسارا ام سر جین یعنی ام مروفیم زمانی بوشنینه یعنی چید بت بسیار بکن بله مریش کو مریش جیته کو دودگهن و حیوانات جیته کو تنانت داروبار و گیا و گل جی زمانه که ناوگینه که لکته گشنه بس تشته کو زمان ما جدات کتش ناوگینه و لکته گشنه امشیم بحثا دهی بکن امشیم بحثا افرو بکن امشیم بحثا صبا بکن و هر تشته که مناوه که دانه سر ناف حیوانات دا او تشنینه یعنی چجرا مریشکیک نشد بو مریشکیک ادی بحث بکد که دهی چه بسری هاتیه ام تنی مروف شین وی بکی شوی اوه کو مروف اف پشکتنا مروفی و جدابونا مروفی و جیاوازیوی دیل همی بو نورندی اوه کو یبتنی زمانی هی یدی زمانینه زمان جی وقتی چه بود نکوتشته که آماده بو همی اف زمانی ام پیتاق بین تو حساب که وقت زاروکه که وقتی بتن پیوه که پاش دو پیو پاش سه پیو پاشین رستا چید کد هما مروواتی همیه جی زمانی و حسای چوی شمیه پتر بحثا زمانی کن دیروکا زمانی زانن وقتی هم بیجی 100,000 سال خلکی شد بجد او چواد زانو که بری 100,000 سال چه بویه او کلو خدیتین و کشبو که ام اف دنگی تو سرنگین همیا در بخیم بید بحنکا دوی ما هنده خار ببید مجی ما حجبی بی هنده بید گوریا ما هنده بید اجباتش تازانینه که ایدی اف بونوره یشیای باغ بتن یشیای پیوا بیبینتن دمکی دریش زمان ما همه او جبکی زمان جانوره بو وقتی ما ایکودو دید پا ام هنگت ایکودو دیشتین بس چوا مرووال دست بکی اش رنگا رسم چیکرن جدنگا موزیک چیکر هنگی هاتن بر خدای زمانه که هی اف زمانه چوا دارو برچین پیکرا جی چیکن و کنه تشتکی هنری زمان مجید شد ببته کرسته که هنری دویره دا زمان ایدی گشت او هاتش بو قناغ ستاتیک یعنی یا جوانکاری دویره جیده تشتک بری شعر هنری ایکی زمانیه یعنی همی دیروکه همی ملتا دا شعر کفنترین هنری زمانی بود اوسا بیجن زمانه هکه بحث زمان کردی بکن یعنی جهمت نواشش 7,000 زمان دنیای تین جه زمان کردی کیوه یا که من دولت خواه یا شر زمان کردی هاتیه کرن هکه هم بین برای خوب دینه دی ساتویر جیدا اوید که پترش ملیونه که پیت آغون گلت کیمن یعنی نکه که کرد 20 میلیون ام مبالغه ناکنده بجن ام 20 میلیونی 25 میلیونی یعنی کم زمان الدنیا تین 25 میلیون پی باهون یعنی زمان کردی ایک زمان پیشیه پاش هکی ام بهین چه داهنان وی زمانی هاتیه کرن من که 200 دولت سر بخوی تین دنیای نزدیکی 200 آنه چند شوان ملتا جزیریه که بویه یعنی ادبیات ملت دی ریزه که پلوسته که چند ریزه دست بکریه یا ما اوانی بسی تا بری جزیری جی شاعر هبوینه بس یه شرط وانه گشت نمه اتوی داهنان جی دا کرد زمان کردی زمانه که زندیه یعنی بری ایک زمان کردی دیوانه که دست بکریه که دیوانا جزیری بویا احمد خانی بویا و او کاروان یه بردوان بو حتی افروکه سر هندی را کو اف بجین پارچه مازنا کردستان ترکیه گجار الویره روشا و خرابتر بویش هر سه پارچه دی بس دی سال ویره جی زمان کردی سر پیت خوما او سیاسیه که ترکیه نظرم اسمت اینونو بو کی بود گوتی زمان کردی چند گو 300 کلمه بکتید او زمانه یعنی گو چه زمان نینه گو 300 کلمه ایتی
دا 300 كلمة أودي ورهان پاموک وقتی روماناوی ناو مصوره چه بوی چاب کلیه کردی او بخوهات آماده بول دیار بکری گوتی دوی رومانه دا ما 5000 کلمه بکار اینای باید 5000 کلمه گلک اما هنده نویسکاره که گلک شارازا و مازن جی بزوری 5000 کلمه جیانا خواه همیه دا بکار بی گوتی مدوی رومانا خدا 5000 کلمه بکار اینای اف رومانا من که ابویا کردی یا چاب بوی و جبلا او ترکیه بیجن زمان کردی نینش خوشرم بکن اگه زمان کردی 300 کلمه بن آن زمان کردی نبود با چوا اف رومانا من بویا کردی او وید زانی که هاتشتکی دروا و کس نشید و او دژی زانسته زمان کردی زمان که زندیه ده چوا زمان دایی که بوچی زمان دایی که گرنگه بین که ما جزیریه هی ما خانیه هی ما نالیه هی هکه جزیری و خانی و نالی زمان عربی زانی هندک شوا فارسی جی زانی ترکی جی عثمانی جی هندک شوا زانی هکه جزیری شعرت خوب عربی نویسا و آن فارسی نویسا و چجا ند بو اف جزیریه اوی که ام نکه ناست که چونکی دیواناوی دا بلگه مجید چه دیواناوی دا هنده بیتت عربیت هین هنده کت فارسیت هین وقتی مروفتخیند گل رکیکن یعنی تو نشه عربه کی بدهی بجی اف شعرت او ریزت جزیری عربی نویسا ام فارسی نتشته که وصا گل برشاد که واتا ام شین زمان ما او زمان دیکه به ام فرد بین زمان هستانه ام شین به ابداع بکی شعرکو بکس اگر شعرت خوب عربی نویسته ما چجا ند بو شعرکو بکس او شعرکو بکس که واتا بو او گرنگ یکو هر ایک زمان خوب خیند گل جامل وری گولید بد همه دا جوام کشا زاراوا و لهجا خلاص بین همه زمان خوب که اینه انگلیزی زمان مدرسه و سبسانه هینینه تو زمان خوب که انگلیزی تو ده شی داهینانی بس زمان خوب که بس زمان ما راست ام زمان خوب فرد بین ام المال فرد بین بس اوات المال فرد بی گلکا که ما یعنی زاروک که ما وقتی حتی تیتا ایکی سویدی وانا احصائیت کرین و وانا جبوی اس نمونتینم بجه زاروک که سویدی وقتی تید دست بمدرسیت که صفا ایکی ابتدایی 500 کلمه بکارت اینت زمانه که محدوده بشتید 3 سال المدرسه 2500 کلمه ایدی بکارت اینت تید گهت زانت چند تأثیر خواه که ام زمان خوب بخینی تو وی زمانی تطور بکی او زمان او هشتا امزکی دیکا خدا ما امفیری زمانی دبین حتی رجات مرین یعنی او نین اکو ام الجهه کی فرد بینو ایدی خلاص همی تشت ما زانینه بر دوام امفیری زمانی دبین دو ده اینه که دنیای دا چیز زاروکه که امریکی وربالتر نینن اوا ام کرد بجنب دو ازمان زمانه که زمان زاروک امریکی زمان خدا گلکی رهوانه بو چیه رهوانه بیجی دیکو بابا که تین انگلیز بوینه و دیکو بابت بیجی کرد بوینه بو چی از زمانی دو انگلیزه که رهوانینم جبرکو گله کتاب په انګلیزي هنه جبرکو گله فیلم په انګلیزي هیم بر دوام او بر همه کو زمان انګلیزي بر دوام ته نویسین ود کتن به همی ایدیتی کو وقت انګلیس تاون چوا رهوان تاون وقت کردک تاون که میکروفونت بنا جهدین که بچه باشتری لحاتی دبی دف کردکی بود کلمه که و این توی زمان خود تاقوت بس سنه رهوانه بو ما پیوستی پنده هی کو کنال کی بتنه ام فیری زمانی نابین ام جدی کو بابت خو فرد بین لی او بتنه بسنینه و سینما هبد و تلفزیون هبد و روزنامه و کوار هبن و مدرسه هبتن
اوه همی وقت کن که مروف زمان خوب درستی فیر ببتن جبوی جینه که او پنگاوا سینما کردی پنگاوا که گلک پیروزه و پنگاوا که گلک گرنگه از دی تشتکی بجم او کردی آمد سینما کردی دا گلید بد فیلمت کردی دا تشتکی مخابر نکل ما دیک سینماییه بجین سینما کاره اوه قد شعرکی ناخینه رومان تشتکی کردی ناخینه هنر همی ایکه همی جورت هنری طایت ایک دارینه جناب شاعرک نزاند تشتکی هنری شبکاری نزاند تشتکی سینمای نزاند تشتکی شاعره بس شعره بخین تو شعره بنویس سینمای دا یعنی اکی از بر خودم فیلمت امریکی او دیالوگ وانا او جملت و رستت و عبارت و وک هلبستینه زمانه که گل جوانه کردی دا او کردی آمد فیلم سینمای دا گوله بود او کردی الکولان ها ناف خلکی دا تیت آخفتن بو اوید کو وی سیناریو نویسن یان اوید کو کار سینمایت کن پراستیجی شرازیوات زمانی دا یا کیمه جبوه جی از تشتکو از حس کم تأکید سر بکم سینمایی کرد دویا بگر تفلکلوری خو سترانت که و نظرم که اوید کو سینمای دا کارت که تو فایده شوا ببیند کو کسایتی تویت فیلمی دا زمانه که جوان باود ایدی چوا از تلبست داوت رومانی و چیروکی دا نویسکاری که زمانی بکارنایی تا سر جاده و المال بکارتید سینما جو سر راست سینما جیان ود گوهزتن چیروکی که ود گرد لیدی سجی او دیالوگیت ناو برا ممثلا دا وید زمانه که بلندتر بشوی زمان روزانه گلی تاغوین از ده حتی ویری و در فتی دم حوال سپاس زور سپاس ماموستا ما دی بسیارین تایبت هبن سر هم رول سینمای هم جی اگر پیشخستنا بجین حولن سینمای ده پاراستنا زمان کردی دا نهاجی جمع مستان زمتین آرش تخازم همان بسیار بوچون اول سر روشا گشتی یا زمانی نها لسرانسری کردستان تایبت جیبل کد بیاوه و هنری دا اگر بو ما چندین تبینی و شروع ویان پیشکش بکن سپاس زور سپاس بريمن تا بخصا رفشا زمانی کردی کر رفشا زمانی کردی لباشور کردستانی از دبینم تمامه يعني بشكل كي هون زمانی کردی لبر پرورده دکن و او جبو زاروک ما جبو دهاتیا ما گلک مهمه باکور کردستانی مترسیه که گلک مزن هیا سر زمانی کردی زاروک ما اسم لبونه بمليونان انسان ما جمع چونه لبر جی سالونی لبر از بینم دو سه کس هیا خو کردن زانه او اسیملاسیونا او سیستما دولتا ترکا گیشتیه آستکی گلک بلند و بویا مترسیه کی مزن جبو ما کرده گلو باشور کردستان به امکانات خواه به سیستم خواه به اوی جیک و او آزادی که لبر چه بویا چی دکاره بو باکور کردستانی بکه aynı mesele Avrupa, diaspora, Almanya. به میلیون زاروک ملوی دارینن جزمان دایک و باو
دورن کستنه وانا زمانی دایی که هینکه پشتیوان دا کستنه او دولت آلمان دویجه هن مامورستایان فینانسه بکن یعنی هر ماه معاشی وانا بدن ام دکارن امکان بدن جوارا و هر مکتبی ده 15 کس 20 کس وارن جمعه و کرم کن به زمانی کردی جی هون دکارن خواه تشکن اوی ناکن کس ناکن شما باشوری کردستانی و حکومت کردستانی نکاره او پنجی مامورستایان 100 مامورستایان معاشی وان بده ناکنم زمانی کردی بخودی مایه وسا در فتره که لبر چه بو لبر باشور کردستانی خو ده پاریزه لی پرچیندن هر پرچیندنی کردستانی و دیاسپورا بری لسوویتی رفشا زمانی کردی جمع کردین میل سوویتی باش بو نا اوانا جی پرچه بونه لروسیا لقزاقستان لهر دری به زوری به امکانی خو تشتین خو به زوری دخوازن و زمان زندی بکن لروسیا من لکراسناداری دی گلک زحمته یعنی دو نسل شنوا لوی دریجی زمانی کردی نامینه همی ببن آسیمله ببن یا روسی و قزاقی و نظام چی اوانا پروبلم هری مزنن گره شوا بکن گره کردستانی بفکرن گره نتوی بفکرن شوا کو بکاربن چاره سر کی تشتكي ببينكو بروبلمي جو تراكن زماني كردي بسايا حتى نها لبرجادا بسايا هنري بسايا دنگ بيجي خورت بو و دنگ بیجی وکی کو ام ناستکن او دنگ بیجی کو دنگ بیجان کو او زمان بکار آنین و او هنری چه دکرن او دنگ بیجی جی نمایه او تشتین کو مایه اوانا دوباره دکن او بری کو هبون اوانا دوباره دکن یعنی او صنعت جی او هنر جی او سیستم جی دستی مچویه ام نزانونا دنگ بیجه که نو تنه که ام بیجن ها بنیر او ریک نویه او دنگ بیجی دیسا دکاره نامده زندی به دیسا شین به و خوش به به چه آوایی همه میزه دکن دیسا داوی دا رولا هنرمندان گلک مهمه که بکار بنه زمانی سینما ده و موزیک ده و شانوی ده بکار بینین که زمان جواکی ده تمسا زندی بمینه لی هنرمندان جی تایبه شو هنرمندی کرده براستی گلک تنینن تدویجی برای من تدویجی او هلبستان یعنی او گوتنی دیالوگین فیلمان وسا بسيطن نه وسا وک هلبستی وک پویزی نینن ابج زحمت جبر کو امریکی حتی کو اوی فیلم چه دیگه 3-4 نویسکاران وقتا جار کی میزه دکن یکی دیالوگ هم میزه دکه یکی پیوان میزه دکه یکی ابی کراهی اوی میزه دکه یعنی او سیستم کی جدایه یا امریکی مرمونی کارن مقایسه بکه
إيجا أف دیساجی گلک سپاسیو در هنر ما و سناریست ما کو بکاربن تکارن أبي مسئله فیلمان بکردی چکن يعني البته تجربه دبی البته تجربه دست مدت نینه هر تشت لأمریکا لأوروپا به زانسته به خواندنیه لبر جمع کسی که سینما خواندیه گلک من اواناجی سینما جی سکتوره که نه تنی چکرنه نویساندنیه و لیزوانیه و پرجارا جو ساده به یعنی خوش کسی که فیلمان چه دکن مجی و ساکر گلک براستیش گلک زحمته کسی نبلی اسوانا نورمال خلکی را تو زاروکان کوم دکی وانا را تشکی وانا نبلی اسوانن تشتی وانجی کاری وانجی بلیزن و باخفن و خوش باخفن أبيجي زحمته هردو بهفرا نكارن أبي تشتكي بروفيسيوناليتي دبي أبيجي جمانين زحمت دبي بشاغي تو چقاس بخواست نکاری است که پروفسیونال و خوش کاری خود بکی نکار در او امکانی ناده لما او زمان کردی بومن کو از لأوروپا منا نبیه منجی زاروک منجی لألمانیا کردی فهم دکن تام نکارن خبر دن يعني بمليون نصانن أو جبوا من دردك مزنا أم شوا وانا تشكن صافي بكن نظام ل بروبلما جواكا كردية زماني كردي أم كربكة شو بكنا باش بكير كار زور سپاس مامستان زمتین هر وکی مزانی دو جاران آماجه به گرنگی هفکاری نافبرا سینمای و هر واسه زمانزان و نویسران ها دادن ما بسیارین تایبت بوی چندجی هنه تخازم نو که چما لای مامستا هوراس محمد مامستا بجاو سینمای اگر لراوشان های زمان کردی هم بنرن هون وی چنده چاواد بینم زۆر سپاس خۆم بە خۆشحاڵە زانم ئەم ساڵیش لەگەڵ ئێوەی بەڕێز بۆ گەنگەشەکردنی هەندێک لەو پرس و باسانەی کە پەیوەستن بە سینەمای کوردی و قسە بکەین بەڵام بەرلەوەی کە قسەکانم دەست پێ بکەم سەری ڕێز و نەوازش بۆ قوربانیانەی کە لە زانینگەی سۆران بەهۆی ئەو کارە ساتۆ ڕوویدا گیانی خۆیان سپارد سەری خۆمان دانەوێنین بۆ ڕۆحی پاشان سەبارەت بە زمان بۆ گەلی کورد بۆنەتەوەی کورد ڕەنگە زمانی کوردی شوناسی هەرە سەرەکی نەتەوەی کورد بێ بەڵام وەک مامۆسایانی بەڕێز پێشتر ئاماژەیان پێە هەر خودی کێشەکە لەبەر دۆخی سیاسی و دۆزی سیاسی قەزەی کورد زمان بۆتە کێشەیەک نەتوانراوە هەتا ئێستا وەک پێویست کاری لەسەر بکرێ ئەگەرچی ئێمە لە هونەری میلیە بە باشی توانیمانە زمان بهێڵینەوە لە ئەدەبە تا ڕادێک پێشینانی ئێمە توانیویانە زمانەکە وەربگرن بەڵام باز لە دۆخی ئێستای زمانی کوردیەکەم پێشترە وترا کە ئەگەر کورد جۆرێک لەسەر بە خۆی هەبێ جۆرێک لە خۆسەری خۆی هەبێ ئەتوانێت لانی کەم بە ئەدەبیات و بە ڕاگەیاندن زمانی کوردی بباتە پێش بەڵام دەرەنجامەکان داتاکان تۆزێک پێچەوانە بوونەوە ئێستا کتێب زۆر چاپەکرێ بە زمانی کوردی بەڵام زمانێکی کوردی خراپ ڕۆژنامە و ڕاگەیاندنی کوردی لە ڕاستیە لەم ساڵانەی دواییە ئەوەنەی کاریان لەسەر خراپکردنی زمانی کوردی کردووە کەمتر توانیویانە ڕێگە خۆشکەر بن بۆ ئەوی زمانی کوردی بەرەو پێش بڕوا جگەلەوە کە
ئەمە یەکێکە لە کێشەکانمان کە دوایی ئەو زمانە هاتۆتە ناو زمانی فیلمە کوردیەکانیشمانەوە کە تا ئێستا بە باشی نەتوانراوە زمانی کوردی تیا بەکار بهێنرێ. وەک مامۆسانی زامەتین ئارەج باسی کرد، هێشتا لە باشووری کوردستان خوێندن بە زمانی دایکبوونی هەیە، بەڵام بەڕاستی زەنگێکی مەترسیدار لەم چەند ساڵەی ڕابردوو کردنەوەی خوێندنگە ئەهلیەکان و خوێندن بە زمانی نەتەوەکانی تر وەک جۆرێک لە شتێکی ڕاقی لێ هاتووە. خەڵکەکان حەزەکە مناڵەکانیان بنێرن بۆ خوێندنگەی تورکی، بۆ خوێندنگەی ئینگلیزی، بۆ فەڕەنسی، بۆ نازام چی. هەموو ئەمانەش جۆرێکی تر لە مەترسین لەسەر داهاتووی زمانی کوردی لە باشووری کوردستان و هاندانێکی زیاد لە حەدقەبە و گەورە لە ڕووی سیاسیەوە هەیە بۆ ئەم ئەزمونە. تۆ دیقەت بن لە زانکۆ ئەهلیەکان چەند سەپۆرت دەکرێن و زانکۆ حکومیەکان چۆن سەپۆرت ناکرێن. ئەمە یەکێکە لەو دەردانەی کە لە داهاتووە ڕوبەڕووی باشووری کوردستانی ژەبێتەوە تەنانەت. ئەوەی من زیاتر حەزەکەم باسی کەم مامۆسایان زۆر بە وردی باسییان لە ڕەوشی زمان و گرنگی زمان وانە کرد، بەڵام من ئەمەوێت لەبارەی زمان و قسە بکەم لە ناو مێژووی فیلمسازی کوردیا. وەک معلومی بەڕێستانە لە یەکەم فیلمی کوردیەوە زارێ ساڵی 1926 کە فیلم دروستەکرێت لەبارەی کوردیەوە ئەو ڕەوتە لە بەرهەمهێنانی فیلمی کوردی دروستە بێ، هەتاوەکو بە دەرهێنەری گەورەی کورد یەڵمازگوێنەی ئەگا زمانی کوردی تایە بەکار نایەت، چون زمانی کوردی بۆ خۆی قەدەغەیە، چون وجودی ئینسانی کوردیش هەر بۆ خۆی قەدەغە بووە. مامۆسام دکتۆر خەسرەوی سینا لە توێژینەوەکەیە لەبارەی شوناسی فەرهەنگی کورد ئاماژە بە چاوپێکەوتنێکی یەڵمازگۆنای لەگەڵ کریس کۆچێرایە کاتێک باسی ئەوەی بۆ لێپرسێ بۆچی فیلمی یۆڵێ بە کوردی دروست نەکرد. کۆچێرا لە یەڵمازگۆنایە پرسێ، یەڵمازگۆنایڵێ ئێمە نەمانەتوانی ئەوە بکەین لەبەری زمانی کوردی قەدەغە بوو، ئەگەر بشمانتوانێ ئەو کاتە نەک ئێمە بوو هەموو ئەکتەرەکانیش بخرایەنەتە زیندانەوە فیلمەکەش دروست ناکرا. هەتا ئێساش جۆرێک لە جۆرەکان ئەو قەدەغەیە لەسەر زمانی دایک هەیە. بنبیرمە ساڵی ڕابردوو لە فیلم فستیڤاڵی دوهۆک فیلمێکی دۆکمنتری هەبوو لەبارەی زمانی دایک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، فیلمەکە بەرهەم هاتبوو. هێشتا زمانی دایک قەدەغەی لەسرە. مەسەڵەن کەسێکی وەکو زارا محەممەدی کە مامۆسایە کە خۆبەخش ڕۆیشت گوندا و گوند بناڵی کوردی فێری زمانی کوردیە کرد، گیرا و ئێستا لە زیندانایە. هێشتا زمانی کوردی قەدەغەی لەسرە. لەو ڕەوتەیە حەزەکەم بە ئاماژە بە دۆخێکی تاڕە دێک گرنگ بم لە مێژووی هاوچەرخی کورد لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی هونەریشەوە. ساڵی 1970 ساڵێکی کارەساتبار بۆ نەتەوەی کورد بە دیاریکراوی لە باشووری کوردستان لە پرۆسەکانی ئەنفال و کیمیابارانکردنە. لە بەرامبەرە لەو 3 ساڵەیە لە 1970 تا ساڵی 1990 کە ساڵێکی گرنگە بۆ هەموو کورد و بە دیاریکراویش بۆ باشووری کوردستان کە ڕاپەڕینی گەلی کورد لە باشووری کوردستان با بڵێن ڕوئەیە. ئەم 3 ساڵە قۆناغێکی زۆر مهمە لە پێشینەی دووهەمی سینەمای کوردیا، چون پێشینەی یەکەممان هەموو فیلمەکان بە زمانی ناکوردی بوون. لەو 3 ساڵە 4 فیلم بەبێ ئاگاداریەکی ئەوتۆی یەکتری دروستە بن کە هەر 4 فیلمەکە بۆ یەکەمین جارە زمانی کوردی تیانە بەکارێت. 2 لەو دەرهێنەرە گەورانەی کورد کە ئێمە هەمومان فەخریان پێوەکەین کە ڕۆڵیان هەیە لە داڕشتنی سینەمای کورداییان، مامۆسای خۆشەویستمان مامۆستا مەهدی ئومێد و هونەرمەندی گەورە کاک نیزامەدین ئارج، هەردوو فیلمی تونێل و فیلمی گەڕانەوە بۆ باکۆ ئەبن بەو 2 فیلمەی کە بە زمانی کوردی قساکەن. فیلمەکان ئەوەن نابێت 2 فیلمی تریشمان بیر بچێ کە هاوکات هەرە گەڕێنەوە بۆ ئەو زەمەنە. فیلمی نێرگز بووکی کوردستان لە باشووری کوردستان کۆچ کرد و بە ڕەحمەت بە حاجی مەکی پرۆدیوسەری بوو. هەروەها فیلمێکی ترکە دیسان هەر مامۆسا خۆی پرۆدیوسەری بوو، فیلمەکەی کۆچ کرد و هونەرمەند تەیفور بەتحایی فیلمی گەلە گورگ. ئەو 4 فیلمە ئەبن بە 4 یەکەمین فیلمێک کە بە زمانی کوردی قساکەن و ئالێرەوە فیلم دروستکردن یا فیلمی سینەمایی کوردی ئەڕواتە قۆناغێکی ترەوە. واتە کورد چۆن لە کەوتن و لە کارەساتەوە ئەگۆڕێ بۆ ڕاپەڕین و بۆ سەرهەڵدان، ئاوها سینەمای کوردیش لە خۆی لە گرفتی
با بڵێن داگیرکاری زمانی نەتەوە سەردەستەکانەوە ئەگوازێتەوە بۆ قۆناغێکی تر کە قۆناغی قسەکردن بە زمانی کوردی و هەتا ئێستا ئەم قۆناغا درێژەی هەیە. سەرنجتان بۆ یەک دوو خاڵی تر ڕاکێشم هەروەکو داتا و زانیاری. توێژینەوەکەی ئێمە لەبارەی شوناسی کۆمەڵایەتی سینەمای کوردەوە لەبارەی پرسی زمان کە خۆتان نەزانن چۆن پرسی زمان با بڵێن خاڵی یەکەمی شوناسی سینەمای هەرگەلێکە، بەڵام هەتا ئەم کاتەشی لەسەر بێ هێشتا سینەمای کورد بە تەواوەتی تایە زمان نەبووە بە خاڵی یەکەم یان ڕەگەزی سەرەکی پێکهاتنی شوناسەکەی. بە دەرەنجامی ئەوەی لە ساڵی من باسی 10 ساڵی کۆتایی سینەمای کوردەکەم هاوڕێیان، لە 10 ساڵی کۆتایی سینەمای کووردا لە ساڵی 2010 تا 2022 بە پێی ئەوەی کە من گەڕاوم و کۆم کردوتەوە 147 تقریبن ئەگەر هاوڕێیانی تریش لێرە بن یارمەتیان نام لە کۆکردنەوەی داتاکان و هەروە بە سپاسێکی زۆرەوە فستیڤاڵی دهۆکیش هاوکاری زۆریان کردین بۆ کۆکردنەوەی داتاکان. نزیک بە 147 فیلمی درێژی سینەمایی فیکشن لە کوردستان لەسەر ئاستی هەر چوار پارچەکە و دیاسپۆرا بەرهەم هاتوون. باشە بەپێی ئەوەی کە من سێرچم لەسەر کردوەوە لە 186 ئەم فیلمانە زمانی کوردی زمانی سەرەکی فیلمەکە نییە، بەڵکو فیلمەکان کوردی و عەرەبی، کوردی و فارسی، کوردی و نەرویجی، کوردی و ئەڵمانی، کوردی و ئینگلیزی، کوردی و ئەوەیە. باشە تەنها لە 114 فیلمەکان بە تەواوەتی بە کوردی قساکەن کارکتەرەکان. ئەمەش نیشاندەری دۆخی کورد خۆیەتی کە هێشتا ژیانی ئێمە پەیوەست بە ژیانی نەتەوەکانی ترەوەیە. هێشتا بەشی زۆری کوردستان لە بندۆخی داگیرکاریە. باشە بۆیە بە ئیجبار بەشی زۆری دەرهێنەرەکانی ئێمە کاتێک فیلم دروستەکەن ئیجبارە بن کە فیلم بە زمانی نەتەوەکانی تر دروستکەن. هەر لەم فستیڤاڵی خۆمان چەند جار ڕوویەوە ئێمە فیلمی درێژی دەرهێنەرە گەورە کوردەکانمان بینیوە کە فیلمەکانیان بە زمانی کوردی نەبوون. زۆر جار ئۆپنینی فستیڤاڵمان بەو فیلمانە کردوێتەوە کە زمانی سەرکی فیلمەکان زمانی کوردی نەبوون. ئەمە لە قۆناغێکە ئەگەر نالی ئەیوت تورک و عەرەب و فارسم هەرسێ بە دەفتەر گرتووە خاوەنی سێ موڵکە نالی ئەمڕۆ دیوانی هەیە. سەردەمێک بوو شاعیرانی کورد ئەیانوت ئێمە سەرڕای زمانی دایکی خۆمان زمانی نەتەوەکانی تریشە زانین، بەس من پێم وایە ئەم قۆناغەی داهاتووی سینەمای کورد پێویستمان بۆیە فیلمەکانمان ڕێگەی زمانی کوردی بگرێ، چونکە زمانمان شوناسمانە، زمانمان بوونمانە. ئەگەر زمانمان لەدەست بین ئیتر هەموو شتێکمان لەدەستاوە. قۆناغی ڕابردوو بۆ کورد وەک نەتەوەیە کە وێڕای هەموو داگیرکاریەکان توانیوێتی بمێنێتەوە زمانەکەی بووە، هەڵبەستەکەی بووە، دەنگبێژیەکەی بووە. بەس لەم قۆناغەیە کە هەڵبەستمان یاوێتێ دواوە لەبەر داگیرکاری زمانەکانی تر و هێزی زمانەکانی تر و وەک مامۆسا فەرمووی دەنگبێژی تازەمان بۆ دروست نابێ، ئەگەر هونەرەکانی شانۆ و سینەما و تەلەڤیزۆن و ڕاگەیاندن فریای زمانی کوردی نەکەون ئیتر وردە وردە ڕەنگە خەتەر بکەوێتە سەر زمانی کوردیش. زۆر زۆر سپاس لەوە زیاتر کات داگیر ناکەم، ڕەنگە دوای قسەیتر هەبێ. دەستن تا خوش، زۆر سپاس مامۆستا هەوراس. دکتۆر عەبدولسەلام نەجمدین، تازم هین بوومە وەک ji ber ku çarçûveyê pîşeyê xwe rojane da hîn helsengandina rewşa zimanî dikin. Bûçûna wel ser astê zimanê Kurdî niha çawa ye? زۆر سپاس بۆ بێدەریدێ. مدوێت دەستپێکێ باسی زمان و شناسێ بکەین کوردی هەلبەت وا سەرە بابەتە. زمان بە فاکتەرێ سەرەکیە شناسا جیواکی تێدا ژمارتن. ئەڤەر شێوێکی گشتی لە دەف مرۆڤایەتیە بتایبەتی ئەگەر ئەمبەری خوب دەینە دیفە و تیۆرێن باسی زمان و شناسێت کەن تیۆرا جیواکیدا زمان بە ئێکیش فاکتەرێت گرنگە تێدەن یاسیمە کو مرۆڤت بیتە ئەندامت گرۆپادا ئەڤە وەکو مەیلەکە
زکماکیل دف مروی گروپا چیتکن اف گروپا هدی حجه کرن و ویان و دلوانی نابروا پیدا بیتن اوا گروپات وید گروپ خوش گروپ دیتر جدا کن و تا هسته که جدا کرل دفعه پیدا بیتن گلک فاکتر هنه وکو جلو برگا وکو آخو خارنو و خارنو حتی داوی بس گرینگترین فاکتور توات یورادا زمان خالا جدا کرده نابرا و جواکادا لورا امجی بدویه زمانی و کوراهنده که گرینگت بیاوه و تورا پیوندین جواکت مروایتی دا ورگرین خالا که دیتر که مدوید آماجی ببدم کلتوره زمان و کلتور گلک بگوید گریداینه حتی کد بیشن زمان که گها بیرو بوچون آن نیرین و باورین باب و باب کالن منه امریکا زمانی شیم زانی که باب و باب پیرت من چاوا حضر کریه چاوا بری خوب دیا جهانا دورو بری خوب اگرم بری خوب دینه هر پفره ریکا بری خدانه ام شیم زانین گلک جران بیجین نفش گرایت زمانی دا اره باب و باب پیرت من حفظ یکسان بر خود جنو ظلامی آنجی نه ام چه زانین امریکا و ایدیما و میتافورات او دربرین زمانیت کو تناف زمانی دهن امشیم زورینه و بود جهان بینیا آنجی ایدئولوژیا با پیرن خو کوات زمان و کلتور گلک بگ وگری داینه امشین بونمونه گلک جرا بر خوب دینه میتین چوان برای خود دینه دمید زمانی دا انگلیسی دا اگر برای خود دینه بشوی که آسایی برای خود داده دمی بشتاویل رابردو یا بریویل آینده چینی دا برای واجی و کستونی برای خود داده پس ام کرد چا برای خود دینه دمی گلک جارا جرل و امای خود زمانی که هم دی بیجین پیشاروش شینا پاشاروشه هم بیجین پاشاروش خلطه ابونمونه پشتی نیورو اره پشتی برای خود دکواتا با پیرد من برای واجی برای خدا جهانه واتا مرجینه هر زمانه که ایدئولوژی و نیرینو برای خدا خوب و جهانه چون که زمان ام بیجین انجام و سردریا میل گل جهان دورو برای من ازمونه که ورگیرین اوه ازمونه امتینه ناف زمانی دا لورا اگر ما پاشاروش گوهاری پیدیا پشتی نیورو پشتی تشته و واناجی هم یاب گارین کواتا برای با پیرد من آنجی تا که کرد پتر برف بوری بویا حتی هر بر خدا که آسایی بویا بس وکو انگلیسی نه بر خدا که برف آینده بویا بس بر خدا برف رابردو بویا لواجی اگرم بر خوب دین افتین سن کد ناف زمانی دهنه بوریت ما پترن چار تنس مهنه بود در برینش بوری و هر واسط دو دیجی اوید مرجی کواتا بس بو آینده تنیا ما ایک هیا ایک تنس هیا کواتا امریکا زمانی شین چواتیا بیرکرنا وی گلی کرد بزانین هر واسا اوا از مناب گرک رکن دیترجی ام دینی ناف زمانی دا بونمونه گلی جارا وکوان بجین جاجین یا نزیکی مد بیتن واتا او چمکن ابستراکتت کن ناف زمانی دهنه وکو آزادی سربوستی خوشی و نخوشی اوا ام فریکاوی از منا کمال جهان ورگرتی ام چنگ سازیه که بود که اینو تینا ناف زمانی دا و کدو بجین جاجن نیزی کیمت بیتن و این جید بجید اوکتت آریشه که دا آن جید بجیدن حلاوسان ما بسامد بیاوی آورده بلند بود که واتا چهاتیا برای خدانا تا که کرد پیدویا گرینگیه که باش بهت بدارن اف کلتوره جی رنگ دو شوازی بیتن یان مادیه یان جی هوشیه اوید مادی ما گوته وکو جیانت سروشته که وکی کردستان چیای دشت روبارن و حتی داویه و هر واسا چید بیت هوشی بیت او بهاین کن ناو جواک کردستان دانه چه تشتکل دفاع گرنگه پیروزین وی گلیچنه افسانه خوراگیری سرکفتن اوه همی گریدای کلتوریه خلاصه که مدوید باز کم و که گریدای سینمای و شواز زمانیه مدوید هندک شواز زمانی جی باز کن ده زمانوانی جواکی دا زمان ایک دست نینه زمان کومکا شواز هایه بس مخابن دا وکو همتین سینمای اگر پاشی پرسیاره به همشین رژی باز بکن ایک شواز هایت همیه دا که از زمان میه های مگو دی گله گرینگه دیالکت میه تاین و شوازن آخافتنه اوه همو رنگ وداناوی کلتورینه اگر برای خوب دینه هر تاک کسک و کل ناو جواکی داد آوید ایک دست نا آویدن هر تاک کسی همید بجین و کل مورک که آخافتنه یه های
چه جبلی کو آوازه آوی پلی آخافتناوی تون آخافتناوی قباره اندام درکاندن و بلیف کرنه اوه هر واسه او چواتی او پیوت او چواتی رولان سینتاکسیت کو او کارتینیتن چواتی زانیناوی او آزمونا کو جهان در باور گیری چه سر آسته که گشتی بیت یعنی سر آسته تا که کسی بیت که واتا هر یکیش مچه هر یکیش ما آخافتنا خویا تایبته لواجی تایبتی او نویسینه درنگ رنگ ودت بتر و کتو نویسینا نویسرکش نویسیره که دیده بسانهی جداد که هر وسط آخافتن جدا همشین آخافتنا کسی کش آخافتنا یه دیتر جدا که پروسس دا اگر هم ساکنت دم آخافتنه دا مکومکا شوازه تن شوازه که هی اوا دیالکتن جغرافیه دیالکتن جغرافی ده که لک آسایی امزانی وکو کرمانجیا ناوراسته کرمانجیا سریه کرمانجیا خاره اوا جغرافی هم حتی راده یکی زانین اوا دی اکسنت پتر هو ساده بیت وکو ایک کرمانجیا ناوراسته کرمانجیا سری با آوید هم اکسنت که آوازه که آخافتنه یا پیو دیاره هر واسا او دورو برکو دیدات هتا آخافتن و تتو کیرت آغوی تل بونمونه اگر تو مامسایی که زانکوی بی تل زانکوی سمینار ده تو کنفرانس که ناو دولتی تاوی تل بازاری چه تشتگید کری یانجی شوفریا تاکسی و حتی داویه و حتی هر جایی که جوانه وکو همچین شیوازه که آخافتنه هم تل بجیرین دیگه هندیج ده اره شیواز آخافتنه هم شیواز فرمیه یانجی حوالینیه شیواز فرمی ده مسوگر پیکات از سینتاکسی و رزگرتن و الاستا که بلندتر ده بس حوالینه ده مگوته و هلی کشمران گل او جینگه ها کتی ده آویدن گل دو حوالن مسوگر دو حوالا که یک ناقون و کچیتن سمیناره که ده کنفرانس که ده آنجی حتی و کش روانگه که هیزه و او کسی که تلگلت آوی کسی که پلاویش ده بلندتره و کچه تمن بید جی بید و حتاویه یانجی نظمتره کواتا مهندک بگورتن که کارگری شواز آخافتنت کرد جی تمن گلک جرا وکو هم ساعت که اینه حتی سینمای جدا و هی ناچه بیت آخافتن زاروکه کی وکوی مزنه کی بیتن گلک جرا او دک فیلم ها بید میدن بینی شواز زاروکه کی تمام کو شوازه که مزنه آن برواجی هر واسه پلا خویندواری ناچه بید نوجدارک وکو کسی که بونمون البازاری آن شوفرک و حتی داویه آنجی او شواز کول جهه که فرمی کارتینی تمام شواز المال جدا کار بینیدن اوا کوم شوازا مگودا کوم که بگور زمانوانیه تین اگر هم هاتین پاشی اگر هوا ویا پرسیاره پتر سراغین بس ملویرد ویتن دو پیشنیار اگر مهبن پیشنیار ای که مدویتن هر وکو بردوامیا بوچونا مامستا تایبتی مامستا مایدی کو امنا بجین مای تکرنا زمانوانی هبیتن بس شیتن اف فیلمات نویسن آنجی در هنرت فیلمی شیرومندیه که زمانوانی بکن او زمانوان دور بر واتا هر کاراکتره که چه شواز باقویتن قوناغین کاری ده هم دم نویسینه ده هم دم چکرنا ویدا تاوکو اف شوازه تل بجیر شوازه که گنجای بیتن هر واسه اش پیشنیار دیگم اگر پاشارو جدا و کو خلاتک جیه بیتن و تا خلات باشترین بو فیلمکی کو باشترین شواز هتا رچاو کرن هندک خالا بونمونه منویسینه بس دوی قوناغ دا منویسره تین دورامه او شنرین نخاره و کومکا تیبینی آن بورن خالن مرجن جانتر بدانن و سالانه هم به خلات بدینه بونمونه ایک دست بونا شواز آخافتنا کسایتیه گلک جرا رنگ هم چونکو ما کسایتینین هم دبینین خزانه که کردی کود ویره در رنگ ودتن ایکش کسایتی وکو روشاوات آوید یدی وکو دوره کادیت ناچه بیتن اوه بدویا ایک شواز تبید ایک دستیا شوازش بلیوه دبینی هر اندامت خزانینه اگر تو دوره کا بچیک تر جیورگیری ایک وکو سیمیل آوید یدی وکو دهوک آوید یدی وکو زاخت آوید و آخره کواتا اف ایک دستیا شوازی ام ساکنه کا چند فیلمی دهاتیه برچاف ورگرتن هر واسه مگوتی چند شیایه او شواز دیف رفتار آنجی بار درونی وی کسایتی گنجید مگوتی اره چند گنجیدن اف کسی وکوت آویت نه وکو روناق بیرک و روشن بیرکی باید گلک جرا من وکو از گوی خودم اسات که من آخافتنه نه شوفرکی نه بونمونه او آخافتنه کسی که گلک پلاوی مازن تر بیتن وجا اوجی شم بینه بچه ها فرگتن آنجی همه جوریا لکسیکی آنجی آوازه آخافتنه و
درستی اوجی اگر هبیتن چونکه هم باسی خدمتت که اینو سینمای زمان کردی بوچی همی او فیلم نکته اینا پیشکش کردن جرنویسا کردی نبیتن بسیار همی تناگن که اگر جرده چه رنگ خارجی رنگ همی تناگی اگر تو انگلیسی نزانی عربی اگر جرنویسا بوچی همی نه کردی کردن راست زحمت و ماندیبونه که زورت بدن بس امشین به پروسس دست پاویجنه وکو بیاوت خدمت زمان کردی کن بلا اوندیتر اگر پرسیار هستم پاشی است زور سپاس دکتر عبدالسلام بو چوناوه بری از چما برگا بسیاران است خازم جه روزنامه‌وان بردرگهی و بگشتی جت خازم بدنگیا هول بپارزن داکو امشین ها بهورکاتی لسر رول سینمای دپاراستنا زمان کردی دا باوین مامستا دکتر عبدالسلام هر دست پیکی است خازم بسیاره که جواب کم و باس لوان خالان لوان همی بیوران گر یعنی کمروشیت آست زمانی پی هل سنگینید اره بوچونا و تنها سینما کردی چاوا بشکداری بیواجوا پاراستنا زمانی بویا آیا چاوا یعنکو تا چه راده شیای بو ارکی رابید وک هلسانگاندنگ جالی وفا سپاس وکو من گوتی نه ما وکو مامستا جهر واسه آماجه بیدای اره چند زمان کردی شاید پروسس ها کارینانه دا چونکه راست زمان کردی نوکه زمان می روزانه یا امپیت آوین بس اف زمانت آسته که دای راوستی های اف زمانه پیدویه بچیدت پروسس ها کارینانه دا پروسس ها کارینانه وکو ما گوتی رنگ پیدویه زارو کد ما نوکه هزارا پرتوکال بردستی هبن و حتی رنگ قوناغا 4 سالیه 5 سالیه 6 سالیه چه نبی 4 سالیه بتن دیکوبا پرتقونا 4 سالیه هر شب و چیروک اک بخینیتن و تا او پیوین کو 365 چیروک ده هنه او هزرا کوته ده هر 5 سالیه 6 سالیه حتی داویه پس حتی اونو که اگر تو ساکه اما زارو که مه چتا خطابخوانی نه هم خطابخوانی تیتا زانکویه چند پرتو خواندینه که واتا ان بینین هجاریه که پیویل دفمه هی لکسیکی واتا فرهنگ آمه راوستیایه باور بکه از که بابت رایتینگ بجیم یا دارشتنه با خطابی زانکوی و که از بجیم لاپاره که من بیسه اوی لاپاره رنگ هفته هشته خطابی مهون تو ده سحکه هندک پیول لکسیک لاوازت ده همی اون اوین کو رنگ زاروکه که هفته سالی 10 سالی جدوانات زانیتن واتا لکسیک آوا فرهنگ آوا برفرن بود سینما جه هر واسه سینما ما پزرامن سینما ما نبویه وکو او فاکتور هر سرکی کو بهت ناو جواکی مدا رنگ اساسات بینم تنیا بو اوان فستیوال ناو دولتیه نبویه پشکک جیانا ما تا وکو زاروک ما آنجی گنجی ما سنیل ما حتی از خو و حتی ام سینمای و بهینه گریدان و برای خود دین فیلمی تا وکو از فرهنگ خو ما چنه بی شواز آخافتن خو به دولمند بگم بله زور سپاس مامستا هوراس اره سینماکار یان پیشسازی سینمایی یا کردی پلانک یان استراتژیک بو و آرمانجه بو گشه پیدانا زمان کردی هیا هم اینانا فیلمان هزر دوی برپرساتی دا تیتا کرن یان کو تیتا برچاف ورگرتن یان نه والله پرسیارەکە زۆر قورسە چونکە ئێمە هیچ سازیەک یان دامەزراوەیەکی دیاریکراومان نییە لەگۆڕ ئەم بابەتە یعنی بیر بکاتەوە و پلان دابڕێژێ بەڵکو هونەرمەندەکان خۆیان فیلمسازەکان خۆیان ئەبێ بیر لەوەش بکەنەوە ئەگەر دیقەت بین هەڤاڵان ئێمە هەمومان فیلم دروستەکەین بەشی زۆرمانەوە و ئەوانی تریش لێرە ئەو کەسانن کە دۆستانی سینەمان و ئاگاداری دۆخی سینەمان ڕەوشی فیلم دروستکردن بۆ دەرهێنەر و فیلمسازی کورد زۆر قورسە تا سیناریۆیەکە نووسێ تا دیڤلۆپیەکە تاوەکو ئەتوانێت بودجەی بۆ پێیا بکە ئەنجا کێشەکانی بەرهەمهێنان مەسەلەی تەسویر مەسەلەی مۆنتاژ بڵاوکردنەوە هەزار کێشەی هەیە فیلمسازی کورد لەناو ئەم هەموو کێشەیە شاکە هەیەی ئەرکێکی مێژووی خراوەتە سەر ئەزانی فیلمسازی ئێمە
لە جیاتی سیاسیەکانیشمانە بێ بیر بکاتەوە چونکە فیلمسازی ئێمە بیر لەوە کاتەوە فیلمەکەی ئەڕوا پیشانی دنیایە بە دنیا بڵێت چیمان لێ بەسەر هاتووە یان ئێستا ئێمە لە چ دۆخەکەین سیاسی ئێمە سینەماکاری ئێمە جگەلەوەی کە سیاسیە زۆر جارە بێ مصلحی اجتیماعیش بێ ئەبێ لە ناو فیلمەکانیە هەندێک بابەت و پرس باسکە کە مجتەمەعەکەی ڕابگرێ کە کۆمەڵگاکەی ڕابگرێ و هەروەها بێ پرسی زمانیش بپارێزێ بەڵام فیلمساز زۆر بەتەنیایە فیلمسازی ئێمە کەس پشتیوانی ناکە هەمومان لە کاتی ئیڤنتەکانە کۆبینەوە بەرپرسەکانمانیان قاد لەبەرەکەن کۆمەڵی قسەی ڕەنگا و ڕەنگمان بۆکەن ئەبێ سینەماوا بێ بەبێ وا پشگیری سینەماکارەکان بکرێ هەر ئەوەی کە فستیڤالەکە تەواو بێ کەس لەوێ نییە ئیتر منە بێ ساڵێک لە دەرگای ئەم و ئەو بەم ئەنجاش کەس یارمەتیم نایە هەموو فیلمسازەکانی تێر لێرەوان پیر بووین نەمانتوانی فیلمەکانمان دروستکەین ینی بەرپرسیارەتی گەورە لەسەر شانی دەرهێنەر دروست کراوە لەسەر شانی فیلمساز دروست کراوە ئەنجاش با من وەڵامی پرسیارەکە بەمەوە بەڵێ بە دڵنیاییەوە فیلمسازی کورد زۆر هەوڵەیە زۆر خەباتەکە بۆ پاراستنی کولتوری کوردی زمانی کوردی میلۆدی کوردی فیلمەکانی حسێن حەسەنمان بینیەوە وانە چەند جوان گۆرانی و ئاوازی کوردی تایە مەسەرەن ئەبێتەوە بە پایی سەرەکی تایە یعنی دیقەتی فیلمسازە کوردەکان بن هاتوون مەسەرەن ئێلمنتە بچووکەکانی جلوبەرجی کوردی خواردنی کوردی گۆرانی کوردی هۆزانی کوردی هەموو ئەم شتانە هەوڵێن ورد دابنێن وەکو مامۆستان فەرمووی هەندێک جار کێشەمان هەیە لە داڕشتنی دیالۆگا هەندێک جار کێشەمان هەیە مەسەرەن دکتۆرێک و حەماڵێکیش وەکو یەک قساکەن بەس بێپشتیوانیشین هێشتا زانکۆکانی ئێمە نەیانتوانی و کادری باش پێ بگێنن مەسەر ئاستی زمان بەشەکانی سینەما لە زانکۆی سەلاحەدین و لە زانکۆی سلێمانی هەژارن پەیوەندی بە بەشەکان خۆیانەوە نییە پەیوەندی بەو استراتیژەوە هەیە کە ئێستا وڵاتەکە ئەبا بەڕێوە کە هێشتا پرسی سینەما و هونەر و زمان بۆ ئەو ئەولەویەت نییە هەتا پرسی زمان بۆ سیاسی کورد ئەولەویەت نەبێ هەروە لەناو ئەم کێشانە ئەمێنێتەوە چونکە کێشەی ئێمە ئەسڵی کێشەی ئێمە زمانمانە نەتەوەکەمانە بوونمانە وەک پێشتر وتم زمانی ئێمە بوونی ئێمەیە زمانەکەمان لە دەستا بوونیشمان وردە لە دەستە چێ بۆیە بە دڵنیاییەوە فیلمسازەکانە بێ ڕۆڵی زیاتر ببینن لەم نێوەندەیە بەڵامی تر هەستەکەم ئەوەی لە توانامانە بووە فیلمسازەکان بە شێوەیەکی گشتی توانیمانە بیکەین بەڵام پشتی یان پێویستمان بۆیە هۆزانبانی گەوری کورد وەکو مامۆستا موئەیەد دکتۆری بەڕێز هەموو ئەو بەڕێزانی تر هاوکارمان بن و ئێمەشی ترە بێت تۆزێک بکرینەوە بەسەر ئەوانە سیناریۆکانمان بێنین بڵێ مامۆستا تۆ سێریکی دیالۆگەکانم بۆ بکە بزانە ڕستە سازیەکەم تەواوە کوردیەکەم کوردیشی باشە ئەنی ئەم هەر دروستکردنی ئەم دیبەیتە هەر ئەم با بڵێن فستیڤاڵی دۆک یەکێک لەو شتێک باشانی کە کردوێتی لەم مەسەلەیە ئەم بەرپرسیارەتی دروست کردوێتەوە بۆمان بۆیە وردە تەسەورەکەم بەرەو باشتریش بچێ زۆر سپاس مامۆستا موەیەد ئەگەر سینەمای ئەو بەرپرسیاری نەبیت یانکو یا بێ پشتەوان بیت وی ئەرکی ڕابیت و زمانی کوردی بپارێزیت یانژی پێش ببێت ئەگەر هەرچەنە سینەما کوردی بووچوونەوە شیایە هەشیاریەکێ ناف جڤاکە مەدا پەیدا بکات و گرنگیە بە زمانی بدەین یانژی ژبلی جڤاکیژی د بیاوێندیên هونەری دا ژبلی سینەمایە وی ئەرکی ڕابوویە چەند کاریگەر بوویە پڕاستی ئەو وەختێ ئەم هەندە جەرا بژین تێبینیەکێ دەین ئەم وی تشتێت بینین بەحسا وێ دکەین زانم ئەف مرۆڤێت سینەمایەدا کارتکەن ئەف کوردێت سینەمایەدا کارتکەن کارێکی gelek سەختە ڕۆژێکی هونەر سەلیم فیلمێکی نابوو نیشاندانەکە تایبەت فیلمی خۆ ئەم چەند کەسێک بۆ چوونە پێش من دوسێ تێبینیەک دانێ گوتی کاکمایەت گوتی فەرەنسا وەختێ مخرجێکی دەرهێنەرێکی دەبێت فیلمێکی بکەت بێن 100 سیناریستێت
پروفیشنالی تین دل خودی جه گرد گوتی الوری یه کرد تید اوه در هنریه دکیتن و ده بجین سیناریوی نوستن و همی تشتا نزانتن یعنی سینمایی جهان وقتی بنیاد تحتی او جرخانه یا اکترا هی ما اقول اول امریکا 150,000 اکترت پروفیشنال بیکارن بجا مخرج ایده که قلاود ویتیه هیو یه زعیف ویتو یه رشو یه وکندیه همیجی اون کو پروفیشنالن اکترن ایکی کرده هیتن به و küçük ekibin. Hatta küçük bes kevet ev küçük ekteriye nazanıd. Beteniş berku küçüke ved biket. Hunermende me hoştevi que Nizamettin Arış filmek çekir bu kelamek bu Baku. Cengi zilbajira kedi bu Stockholm sinemayet ve haten nişadan. Ava gut talabet koyet kurd bebe وی فیلمی بینر سر حساب مدرسه مبرن دوسه مامستای سویدی جانز که 6 طلبه بون دوسه مامستای سویدی جیگرم بون گوتی استشته که بوچی وصایه طبعا ترجمه ویا سویدی هول بنیوی گوتی یعنی کرتین وصایه دی داغبن مثلا فیلمی ده اوه گوندی اکید گل گوندی اکید داغبت باید بشته الو تو بوشی دیگل احمدی نچویا برپازی دست نکتینه و مرویدزانی اکتریت ویل بر کاغذت خان تمثیل تدانینه بجا گلی جرا اف کشه تنیتین ام نرخن السینماییت کرد کین ابش دستی تید برا 150,000 اویدی امریکی 150,000 اکتریت بیکارتین فرانسا 4,000-5,000 سیناریستی تین وقتی واد وید ایمل وری او مجبوره ده و جا سیناریوی نوستو ده در او اکتری دست کبن او دست کبن من فیلم کاش سهیمی دید جارا دی بو نوی جاری بو دیکو بابکو کچکه هی دیکو باب مردینینه küçük bir zahuya sarf takıft lekna zahuya ve garibe yani deyk merdini bab merdiniyet ağvet o küçük ya zahuyaniyet ağvet magot egot padev dest bineket ev dest biket ve cem emted gehin yani ko aslangiyet bejin mro sinema kari kurtçuna besen bab tebiniya de bejin em disaji کاری که پیروز هند کن ام دست خوشیل ود کن هنجه شانازی منه زور سپاس او ما مستمایدی بحث دیارده کر یا کو مت بسیارا خودا بو ما مستا نظامتینی برف کری دما هنده جارا جبلی نبون اکتران بلکی جبر مرمکا نتواییجی ما دیالوگن هوسات فیلم دا بلکی دیتینا کو هول دایا اکترین هر چهار پارچه ان فیلم کی دا کم بکن وجا بلکو خیزانه که هوسا پیدا بوه یا کو هر یک به زاراوه کی هر یک به دووگ که باوید بسیارم بو ماموستا نظامتینی اگر اوه مادم زمان کردی حسای زنگینه و که امزانین نه تنه ج پارچه که بو پارچه که بلکوش دوره که بو دوره که یان تاکو گنده که بو گنده که نه تنه بابت فرهنگ زمانی دا بلکو هر واسا درزمانی جدا ده بلیف کرنه جدا اوه فرارنگیت زمانه مدا ده سینما کردی دا افرارنگیه دشه دیار بیت وکو ام بیجین دهونه سترانگوتنه جدا چه دیار بیت و تانها هین وکی هم فیلمسازک هم جی وک پشتوانه که سینمایی هین و چند چهاد بینن اره فرارنگی زمانی توایی رنگ ودانا خود سینمایی داد بینید یا نه زمانی کردی جبر که اوسا زنگینه اوسا پر زمانن
بخوازی نخوازی تو مجبوری او سر قبول بکی او دولمندی ها میه او رنگینا جواکا میه رنگا میه ام چوا بکن هوانا همه بپارزن لی آلی دندجی سینما وقت سینما زمانی که تایبت خوازه نه اصلا نخوازه اصلا یکی جا زاخویت داخفه یکی جا آگری داخفه یکی جا محابات داخفه یعنی اوجی مشکله لی از تخوازم بالا خو بکشینم تشتی دن سینما موزیک هنر بنا اندستری او وقت اندستری جام جوان نفكرن تاني هنرمندان إشي خو بزوري 4 سالا 5 سالا خو حاول ددكو براكم كا و سيناريو بنويسه و چيروكي خو دروس كا تشكي حتى كو أبي 4 5 6 سالا دا فيلم بكشينه و خلاص كا و بتاني نابه بتنی واتشتان تنی سر هنرمندان نامشد اندستری گرکن ام چوا دکن ام لکردستان فستیوالان چه دکن باجاری وقت دو کده فستیوالان چه دکن لی ام خورا سینما چه ناکن شمال هر باجاری کردستانی سینما تنه من فهم نکریه جاره که ام سینمای چکن پاشی فستیوالان هم دکارم بکن پاشتر از دوی ملت ما سینمای ناست که موزیک چی دیسا وسا یعنی موزیک وسا بویا اندستری بویا یعنی هنرمندان ها به زور خواه به امکانات خواه به شپونزور و تشتان خورا دبینن حتی کو آلبوم کی حتی کو سترانه کی خورا چه بکن و بلاو بکن یعنی او اندستری چه نبویه که اوانا هنرمند را بیشن کرم که واره او آلبوم خود چک که و امجی اوی بلاو کن توجی پره خود قزنج که امجی پره خود قزنج که او حتی که او سیستم پروفسیونالی وقت دنیای دا هر دری دا هیا جمعج چه نبه اوسا بردوام نبه اوسا ناچه ام گره بنگهی تملی خواه ام بنگهی خود چه بکن پاشی سر دا ام بکار بن هنر کردی و باشترین فیلم باشترین موزیک باشترین کمپوزیسیون هم بخوازن این مشکل ما هنرمندان مایه سر بخواه تنی سر تشتی خواه اوجی پروبلمه که لو ما او کرده می که اوروپا یعنی در وای ولات دیاسپورا فیلمان چه دکن و به جدا زمانان چه دکن بچک آلمانی بچک کردی بچک انگلیسی بچک کردی مجبورن چیروک انگلیستانی در باسته با چیروک سوئدی در باسته با مجبورن جبر که ام کردستانی نینن ام آلمانیان لوی داری گاو ام چیروکان چه دکن آلمانان سدیست چیروکین کردی را پرناده دیویجه چیروکی خوب پچک بینه لور پرچک آلمانیایی بکه چیروکی خوب امشتره پره بدن او ساجت کن هنرمند در هنر مجبورون اصاب کن و شاید چه دبه زمانی کردی کم دبه از بزوره ابي كنت دبيجي وصار هدي ضعفن راسته بلنجاز ابي جگند من وانا آنیه جبهه
لهیزوان نینن اکتر نینن نکارن بلنگازان جاره که چه دیگه باشه جاره که دوباره دیگه خراب دبه جاره که دوباره دیگه هیچ خراب دبه یعنی تو نزانی چی بگی عالی دندجی یعنی او پروفسیونال بوینا جواک ما گلک مهمه جهر آوایوا بشا سینما بشا موزیک و بشا هنر تایبت افجی اوسا زور سپاس بله من بريت ما لايكك هورازي مامستا دكتور عبد السلام دما بحث زنگینی زمان کردی بکن نچارین هر واسه بحث وی چندش بکن که ما هجماره که مازن یا بوچون جدال سر زمانزانی بخوشی هنه اره هنر بگشتی و تایبت سینما بویا قربانیا و ململانه یا هفرکیا زمانزانان لسر زمان درست یه کردی که ام تخازین در راگهاندنه دا یا در هنری دا بگشتی بیت افکارینان وكو من قوتي چونكو اف بيوانديا خورت منينه هلبت بس راسته ايك شاليا اوه چونكو مدو بوچونتين عرب زمانه که اوه فرمی باوین اوه کردیا پتی و یا پاقج و اوه کو امن بیجین و آنجی او کردیا کنو که عمل کولانا او همیونو که عمل روجانه پیتاقین نکولانا ما بس هم آخافتنا روجانه همه ما حتی راده که امه برف حتی نافخوش دا برف دو آرستهی چین چونکو اول قطابخانات هتا خواندن او کردیا لویره او کردیا پتیا پاقش لویره چونکو نهاد یاب کارینان و تنیال قطابخانه ایدی نبویا پشکک جیانامه پرتوک بینینن سینما من بینینه و حتی داویه مسوگر اوجی وکو هاتیا ناف تکست دادا تساکنی کومکا اکتراب کردیا کا پتی وکو او آنم بیجین وکو مامسای گودی کردیا نویسکی چونکو کردیا نویسکی آنجی هر همون زمانک نه همه تنیا کردی مزمان نویسکیه هی اوا فرمی اوا کو تکست بیتین نویسین او اوا آخافتنه چه نابید اوا آخافتنه هر همان تشتیه نویسی نویس سر رای هنده کومه گودی شوازن جدا بدوی انواع دو آلیا جگ جدا کن بس مقابل گرک جرا راستت سینمای جدا از اوا دو خاد بینم هر وکو مامستای گوتی وسادیار کل سر برفاره که تتا خواندن وکو امد نویسین جی اوا نویسین مسوگر دی جواز بیتش آخافتنی چونکو ما آخافتنا روزانه هی بس آخافتنا نویسکی دا تایبتی رزبونا کرستن رزمانیت و رونانا سینتاکسی وکو نویسینه و بودا وکو آخافتنه نابی چونکو ام چجارا وکو اوا امد آوین همان تشنینه اوا امد نویسین گله جارا کردی افشاشی ما هی ام بجام ام چوات آوین همان تشید نویسین نه واسانی نه چونکو ما هندک پیورت این وکو از تکست نویسیم بونمونه اف تکستا مقالان کل دفمن اف گوتاره چند فرمینینه ما معادله که هاکشه که هی چند نافت دانه حوال ناون حوال کارن چونکو ما ده پشکت آخافتنیت هاکشه که هندی ناو و حوال کار رجاو پتر بیتن او امراض و اوکی امتر بن کاتا فرمیتره لواجی امت تکستک انگلیسی ورگیریم و کو امت که اینا کردیه یک رزت بیت سه رز بود چون که آخافتنا روزانه می اینا سر بر پره ام پید بیا واجدا کن مسوگر پس اف چم کم گوته و راست بوچون این جواز سری زور سپاس ما مستهوراس و وک سینما کار و پتر داخازیا پشتوانیه ج نویسر و زمانزانان کرد و هر واسه بلکو دست حالات جی اره اف هفکاریه او پشتوانیه دویت یا خوبخش بیت ویت همی آلی ناف خودا هست و برپساتی بکن و هفکاری بینن یان جی ویت بجیم زوری یان جی جور دست حالاته که بیاسایه که بهیت سپاندن که فیلمساز و زمانزان نچار ببن هفکار بن گلی کدو طبعا پیش والله من برسالك بمو
پێشتر لەگەڵ هەواڵی خۆم قسەم کردوتم ئیتر حەسەکەم پرسیارەکان زۆرە بن گرنگە پرسیاری ئێوەش وەربگرین چونکە یا گفتوگۆ بکەین هەڵبەت بۆ ینی هینە ینی دڵنیام ئێوەش سەرنجی تایبەتان لەسەر مۆزوعەکان هەیە مام سەعادل ینی حەزەکەم ئێوەش بمێننەوە تا کۆتایی پرسیارەکەی تۆ زۆر گرنگە کاگوشار زێرۆ لێرە ماوە یان ڕۆیشتە دەرەوە بەداخۆ تۆ لێرەی خاڵەحمەوە ساڵانێکی دوور و درێژە ئێمە وەکو فیلم سازەکان مامۆستا عادل خۆی لە هەمومان زیاتر ئاگاداری ڕەوشەکەیە ئەمانەوێت سندیکایەک بۆ فیلم سازەکان لە کوردستان دروستکەین ئەمانەوێت پرۆژە یاسایەکی دیاریکراو هەبێت کە ژیانی سینەمایی لە کوردستان ڕێک بخە هەموو ئەم پرس و باسانی تایە بەڵام بەداخەوە دروست نابێ ئێستا کاتی ئەوە نییە باسی تەفاسیلەکەی بکەین بەڵام بەدڵنیاییەوە ئەگەر ئێمە سازیمان هەبێ موئەسسەسەمان هەبێ ئەم موئەسسەسەیە پشتیوانی بکرێ ئەو کاتە ئەم دامەزراوەیە ئەم سازیە ئەبەسترێتەوە بە زانکۆکان لە کوردستان بە دامەزراوەکانی تایبەت بە زمانی کوردی ئەو کاتە ئێمە وەکو هونەرمەندەکان ئەزانین چێ کاتیەتی فیلم دروستکە چێ کاتی نییە فیلم دروستکە چێ ئەبێ فیلمەکەی بڕاتە پێشەوە چێ ئەبێ کێشەکەی چارەسەرکە هەموو ئەم شتانە ڕێگەخرێ بەس لەبەرەوەی ئەو شتەمان تا ئێستا بۆ بەدینە هاتووە بۆیە بەشی زۆری کێشەکان ئەوە بە معەلەقی بە هەڵ بەستراوی ماونەتەوە زۆر سپاس دومایک پرسیار بەری ئەم بۆ ئامادەبوویان هۆلت دەبڕین ئەس دخوازم ji مامۆستا موعەیەدی بپرسم ئەرێ ئەم چین ما gelek sazî yeteyên bi navê rawşenbîrî, wezaret, rêveberî erê me behsê hevkariyê kir di navbera wan de em jiyayîne ta çi rade ev harîkariye di navbeyna desthilatê de bû hunerî giştî bihête bicihînan ne tenê ku wek çavdêr yan jî wek aliyê piştevanê madî wek pareder lê harîkar bi hunermendan bû geşekirinê da ku pişên bi rolên wisa-girînkên wekî berpisatiya zimanî rabin. ڕاستی ئەف پرسیارە باشترە ئاراستەی وانا بکەنە بێت ku karê hunerî û sînemayê dadkên kanê çi astengîya dibînin harîkarî çawa bû têt an ne bes tiştê ku min gulê dibe temî gazindat yên yanî dibêjin sanahînî ne ku em harîkariyê wergirîn rast e meselen cihanê êdî kompanya dirust bûyne ew kompanya strana çêtken filma çêtken nizanim her tiştekî ew hunerî ew hikûmetê ji cida bûyn çi peywendiya wa dewletê nîne yani ne mihtacî dewletê ne ew ê para dene dewletê faydet ken û wê zarîba xwe dene dewletê bes bo miletê wekî me em neşit me yani nivîskarekî me kitêba xwe çap ket nahête firotin parê nîv heqê çapê jî naderêxit bila kitêbeka baş bit rewşê tosa da dewlet an civak deviya harîkariyê bike çikî naçê bitin civakek bê edebiyat bimînet bê stram bimînet bê huner bimînet divêrê da vê hikûmet bike hikûmet jî ez zanim min mehay jî heye gelek harîkariya kerî bes harîkariya çûye cihê xelet yani hinde cara wextê maka çîçikê têt Sri Lankê wat vêrê da kişkê pitir devê xwe beş kir zîtir geheşt devê kete devê wê da vêja hindekî piraq vene dimaye ji min ji birsa da evêt ku şarazane ev bijne enîşkitîş xwe çine vêrê û vêrê ew in evêt ku rastî ne mirovên behredarin yê wî karî ne mixabin yani çapê da harîkariya strana da çêkirina klîp û filma da harîkariya wergirtî hikûmetê jî parê sarf kirîn belê neçûye cihê dirist helvêdir kê me çi muesse heye
دایره تا وزارة روشنبیری های وزارة روشنبیری جی و ده وزیره که ده ریوبریه که چیکت او جی والله پتر دوستی ویه و پتر حجوید کت یعنی ام بیتوینه کو هر سنگاندنه که باش بو هر پروژه که بیت تکرین پاش بریار سر بیت بلا سر واسطه کاریه نبتن پاری کو دولت ما حکمت ما بو هنری صرف کت راستی بلا بو هنری بچد بو پیشکتنا هنری بچد بو هنری رسن بچد بو نویسکاری بو نویسینا باش بچد بس ben nizanım yani ne gerek ki razı ben razı buna mıji belki müşkilki gule bu ya yani gerek ha düşünme proje başa bu ya falan kes çuna bu ya çoy para etver yirtin ev menahu kiriye az ne geçme wana yani ev danus ev sohbete tene kirin çavajı de baştır leyt vallahi ecid nizanım spat زور سپاس ام چین بیجین اگر ام وی وان بوچونان کم بکن ام چین بیجین کو بلکی جبر کو تنها پیش سازی هنری الدفمل کردستان یا مفادار نبویش آلی مادی وقت دست حالات هنرمند و هنر و سینما بگشتی جی نشیای بوی برپسیاتی رابط جبر کوویت برانبر جی قازان جک هبید یان جی هرچنه نرخاندنک جالیه جواکی و بینران نه است خوازم هچی بسیارک هبید دست خوب لند کرد از ده ناوان نویسم